Dobro jutro drugi i drugarice, dobro jutro prijatelji i prijateljice, paintballeri i paintballerice. Dobrodošli nazad na Paintball, Cannelloni's Paintball Palace. Danas ću vam pokazati jedan produkt, što je ovaj rail attachment za kamere, tako da možete dvije kamere vrlo brzo i vrlo sigurno staviti na vaš marker. Taj produkt ima u različitim dimenzijama i formama, znači može biti dole od rail, sa različitim ovdje spravama gdje možete staviti kamere, nije samo štativ i GoPro, ima i sa dva GoPro, ima i sa dva štatifa i tako dalje. Što je lijepo, imate još malo rail dole, znači možete uvijek još kad stavite još nešto dole pričvrstiti. Link ću staviti dole u video description. Nije affiliate link, ali tako da možete lagano naći taj ili sličan produkt za vaše igre. O tome da vam pokažem kako izgleda to na kameri. The next day. Evo, sad smo ovu stvar sastavili, dva šarafa i to je to. Brzo sastavljeno, imate imbus za stativ, šaraf za kamere, imate ovu stvarčicu da pripremite i pričvrstite vaše GoPro kamere. Stvar je za 2 minute napravljena, možete sve u uglu promijeniti kako trebate za vaše GoPro. Štativ je naravno fiks, ali ovaj attachment imate u različitim varijacijama i sa dva štativima, dva GoPro i tako dalje, znači možete naći na Amazonu vrlo brzo šta vi trebate za vaše namjene. Naravno možete i ovo staviti gore, okrenuti, ne smeta skopu, pošto je lijepo sa strane kako vidite i vrlo je stabilno. Mogu samo da kažem, super stvar. 3D produkti su isto super, ali ovo mi je jednostavno malo sigurnije zato što kamere jesu jednostavno dosta skupe i ne da mi se da njih izgubim u igri samo zato što s ovim puknem neđe. Nadam se da vam je dopadao ovaj video, ostavite mi like, napišite mi u komentarima šta hoćete da vidite u idućim videima i do tada nemojte zaboraviti abonirati. Pritisnite to zvonce i vidimo se u idućim videima sa kojim gameplay iz Paintball Megaparka u Leipzigu, sa video od First Strike Scout, FSC i još drugim videima, različitim videima. Do tada, Cannelloni over i out. These videos are simply wonderful. Please like, comment, and subscribe. And don't forget to click the notification bell.